U malom gradu Harlow, mladi Craig živi sa svojim tatom, koji je u stalnom tužnom raspoloženju otkako mu je žena preminula. Oni idu zajedno u crkvu svake nedelje bez propusta, a Craigu je često dozvoljeno da čita Bibliju svima kao deo službe. Tokom jedne od ovih mnogih misa, antisocijalni milijarder, gospodin Harrigan, primećuje Craiga i kasnije odlučuje da ga poseti kako bi mu ponudio posao, pošto mu oči otkazuju, želi da unajmi dečaka da mu čita knjige. Craig nije siguran zašto ga je izabrao u odnosu na drugu gradsku decu koja su pametnija ili bolja u čitanju, ali ne namerava da propusti priliku da donese nešto dodatnog novca kući. Harriganova vila je na kraju grada, a Craig tuda pješači 3 puta nedeljno da čita Harriganu i pije čaj koji sprema domaćica Edna. Neke od knjiga su napredne za njegov uzrast, ali Craig polako uči da ih razume i uživa u filozofskim raspravama koje imaju. Također uživa u razgledanju otmenih soba u vili i Harriganovoj kolekciji cveća, ali postoji zaključani ormar u koji ne sme da pogleda jer je prema Harriganu on pun užasnih tajni. Ponekad Craig radi i čudne poslove po kući, kao što je čišćenje snega sa trema, ali kada su u pitanju novine, Harrigan ih sam čita da bi bio u toku sa finansijskim vestima. Što više vremena Craig provodi sa Harriganom, postaje radoznaliji o njegovoj prošlosti, pa se jednog popodneva konačno odliči i googla ga. Ispostavilo se da je Harrigan nekada bio biznismen poznat po tome što je bio nemilosrdan prema konkurenciji, što znači da ga uopšte ne vole. Nikada se nije ženio niti imao dece, a nekoliko rođaka koje ima se ne slažu sa njim, što znači da živi veoma usamljeno. Pošto se Craig oduvek osjećao krivim za smrt svoje majke, saoseća sa Harriganom više nego što bi trebalo. Sada kada Craig radi za njega, Harrigan mu šalje karticu sa loto listićem za dan zaljubljenih, dan zahvalnosti, Božić i Craigov rođendan, ali on nikada ništa ne dobija. Prođe 5 godina i dok Craig postaje tinejdžer, on nikada ne prestaje da i dalje dolazi u Harriganovu kuću 3 puta nedeljno da bi mu čitao, a propustio je samo jedan dan kada je dobio grip. Iako je u to vreme bio bolestan, Craig se i dalje osjećao krivim jer misli da je njihovo zajedničko vreme veoma značajno Harriganu. Pošto u Harlow nema srednje škole, Craig mora svaki dan da ide autobusom do najbližeg grada kada konačno dođe vreme da pohađa školu. Prilično je šok za malog gradskog klinca kao što je on da uči o društvenim pravilima, pogotovo jer većina lokalnog stanovništva ima telefone, a on nema, ali ipak uspeva da stekne prijatelje. Međutim, najšokantniji deo njegovog prvog dana je kada mu prilazi nasilnik po imenu Kenny, koji očekuje da mu Craig lanca cipele u kupatilu jer je to posao početnika. Craig odbija i kada njihov razgovor postane svađa, gospođa Hart ih ispituje, ali Craig nije drukara i kaže joj da je sve u redu. Nažalost, Kenny ovo ne vidi kao dobar gest i kada učiteljica ode, on i dalje obećava Craigu loše vreme u budućnosti. Kada Craig dođe kući posle časa, on ne pominje incident svom tati i umjesto toga traži da mu kupi telefon, ali je odbijen. Sljedeći put kada Craig ode kod Harrigana, pita ga da li je ikada sreo nasilnike ili ljude koji su pokušali da ga iskoriste na poslu kako bi potražio savjet. Harrigan objašnjava da jeste i da se sa svima njima oštro obračunavao. Prođe nekoliko meseci i kada dođe Božić, Craig dobija 2 divna poklona, njegov tata mu konačno pokloni telefon, a Harriganov loto tiket zarađuje mu $3000. Craigov prvi poziv je Harriganu kako bi mu se zahvalio na poklonu, a Harrigan objašnjava da je to samo nešto što čini za svaku osobu koju naziva prijateljem. Imati telefon omogućava Craigu da sedi sa popularnom decom i poveže se sa slatkom devojkom u koju je zaljubljen. Sticanje novih prijatelja ga ne sprečava da i dalje ide kod Harrigana i podstiče starca da pita Craiga zašto stalno i dalje dolazi čak i ako sada može da ima društveni život, tako da Craig objašnjava da ne dolazi zbog nekog osjećaja obaveze. On iskreno uživa u Harriganovom društvu, zbog čega Harrigan plače. Nakon što je čuo tako tužno pitanje, Craig ubeđuje svog oca da ne stavlja sav novac od lotoa u fond za koledž i koristi deo da kupi telefon za Harrigana. Starac u početku to ne želi jer se plaši da će postati zavisnik od toga, zato nema ni TV ni radio, ali se brzo predomisli kada mu Craig pokaže da može da prati berzu i vesti u realnom vremenu umjesto da čeka novine sljedećeg dana. Od tada, tokom svake posete, Craig bi naučio Harrigana novim načinima korišćenja telefona pre nego što bi započeli čitanje. To uključuje podešavanje njegove poruke za govornu poštu i odabir nadimka, koji je kralj pirata, jer su ga novine nekada tako nazvale. Craig također traži od Harrigana njegovu omiljenu pesmu da stavi kao melodiju zvona. Kako nedelje prolaze, Harrigan postaje zavisnik od telefona i ponekad ignoriše Craigovo čitanje, ali ga je na sreću lako vratiti na pravi put.
Craiga počinje pomalo da brine kada Harriganu počinje da treba rezervoar sa kiseonikom za spavanje i pita se zašto je Harrigan odlučio da živi u tako malom gradu daleko od naprednijeg liječenja, što je navelo Harrigana da prizna da želi da živi na mestu gde ljudi ne pitaju za usluge od njega. Za uzvrat, Craig objašnjava da bi voleo da se preseli u veliki grad da bi postao scenarista. Harrigan to ne odobrava jer uvek postoje neprijatelji koji ti stoje na putu u takvoj vrsti posla i tera Craiga da mu obeća da ako ikada ode u tu karijeru, da pusti njega da te neprijatelje ispratiti brzo i bez ikakvog kajanja. Craig je impresioniran činjenicom da Harrigan i dalje može da se drži tako moćno čak i u ovom oslabljenom stanju, ali se također osjeća loše zbog Harrigana jer je pronašao fioku punu loto listića, što znači da nema mnogo prijatelja kojima bi ih mogao poslati. Nekoliko dana kasnije, Craig dolazi u vilu dok Edna ima slobodan dan i ulazi nakon što je Harriganu trebalo predugo da otvori vrata. Nažalost, nije telefon ono što mu odvlači pažnju, već nešto gore, Harrigan je umro na stolici sa telefonom u ruci. To je veoma uznemirujuća slika za pronalaženje, a Craiga je još jače pogodilo kada je zgrabio telefon i otkrio da se Harrigan spremao da ga pozove. Plačući, Craig poziva svog tatu u pomoć pre nego što oda počast Harriganovom životu njegovim omiljenim književnim citatom. Hitna pomoć i policija dolaze da se pobrinu za sve, a dok Craig noću stigne kući, toliko je umoran da nije shvatio da je sa sobom poneo i Harriganov telefon. Kao posljednje zbogom svom najboljem prijatelju, Craig šalje poruku na Harriganov telefon u kojoj kaže da će mu nedostajati njihova zajednička popodneva. Na dan sahrane nema mnogo ljudi, ali Craig i dalje čita odlomak iz Biblije i stavlja Harriganov telefon u odelo u koje će ga sahraniti. Harrigan je sahranjen u blizini Craigove majke, koji svake nedelje posećuje njegov tata, ali sam Craig je došao samo jednom da ne bi prihvatio da je zauvek otišla. Nakon što je sahrana završena, Craigu daje kovertu čovek zadužen za Harriganove financije sa pismom starca u kojem objašnjava šta mu je ostavio u testamentu. Iako Harrigan nije odobravao Craigov izbor karijere, on je i dalje želeo da ga podržava, pa mu je ostavio $800.000 u poverenju da pokrije koledž i bilo koji postdiplomski rad koji može da izabere. Najšokantniji deo je kada na telefonu stiže poruka da će Harriganu također nedostajati njihova zajednička popodneva, kao da odgovara na Craigovu tekstualnu poruku, i dok Craig želi da za to okrivi slučajnost, ne može da prestane da razmišlja o tome. Kasnije tokom olujne noći, on zove Harriganovu govornu poštu i ostavlja mu poruku u kojoj mu se zahvaljuje na poklonu, ali i priznaje da bi ga vratio ako bi ponovo imao svog prijatelja jer mu nedostaje. Sledećeg jutra, Craig se budi i pronalazi najjeziviju poruku na svom telefonu, Harrigan mu je nekako uzvratio, iako je odgovor samo gomila nasumičnih slova. Izbezumljen od ideje da su možda živog zakopali Harrigana, Craig traži pomoć od svog oca, ali njegov tata objašnjava da je ovo verovatno šaljivdžija koji je klonirao broj. Harrigan ne može biti živ jer je bolnica uradila potpunu obdukciju pre nego što je telo pustila na sahranu. Ovo objašnjenje još uvek nije dovoljno za Craiga, koji posećuje groblje i zove Harriganov telefon samo da bi ponovo poludeo kada čuje melodiju zvona koja dolazi iz njegovog groba. Posle toga, Craig odlazi u Harriganovu kuću i pije čaj sa Ednom, koja potvrđuje da je Harrigan ostavio i njoj i baštovanu nešto novca. Ona se također slaže da je Harrigan bio dobar čovek, ali niste želeli da ga imate kao neprijatelja. Na primjer, prethodni baštovan ga je pokrao i Harrigan ga je naterao da zažali. Nakon što je odbila da ponudi detalje, Edna dozvoljava Craigu da uzme nešto kako bi mogao da se seća Harrigana, a Craig uzima jedno od Harriganovih omiljenih cveća. Ubrzo nakon toga, Harriganova kuća odlazi na prodaju i Edni je dozvoljeno da u međuvremenu ostane da se brine o mestu. Kada se osjeća bolje, Craig se vraća u školu i zaista uživa u časovima, posebno zahvaljujući gospođi Hart koja je neverovatna učiteljica koja mu pruža podršku. Kenny ga više ne uznemirava i na kraju biva izbačen zbog prodaje marihuane u kampusu. Craig nije bio taj koji ga je ocinkario, ali Kenny i dalje misli da jeste. Stvari postaju još bolje kada Craig dođe na zimski ples sa svojom simpatijom, ali savršena noć je uništena kada se Kenny ponovo pojavi u školi da pretuče Craiga jer misli ga je cinkario i pretio mu da će ga ubiti ako ikome kaže za ovo. Gospođa Hart ga pronalazi nekoliko trenutaka kasnije i ona sumnja da je to uradio Kenny, ali Craig to poriče jer želi da diplomira bez više nevolja. Kada se Craig vrati kući, odbija da razgovara o tome šta se dogodilo, što je navelo njegovog oca da istakne da treba da razgovara sa nekim umesto da krije svoja osjećanja. Sledeći ovaj savet, Craig odlučuje da pozove Harriganov telefon i podeli svoje strahove putem govorne pošte. Sledećeg jutra, ceo grad je potresen najnovijim vestima, Kenny je pronađen mrtav. Craig ne može da prestane da se osjeća odgovorno i tužno kada vidi Kennyjevu porodicu kako tuguje, shvatajući da čak i nasilnici imaju ljude koji ih vole.
Također ne može da prestane da razmišlja o tome ostatak dana i to ga ometa tokom časova, tako da gospođa Hart razgovara s njim posle časa da ga uteši i podsjeti da ne krivi sebe. Pošto je oduvek bila tako puna razumevanja, Craig pokreće temu o duhovima, a gospođa Hart priznaje da ne voli da se petlja sa stvarima kao što su te, jer ju je njena baka uvek učila da nisu svi duhovi sveti i dobri. Kasnije tog dana, Craig posjećuje mesto gde je živeo Harriganov stari baštovan i komšinica mu objašnjava da se čovek ubio u svom kamionu kada mu je postalo nemoguće da dobije novi posao nakon što ga je Harrigan otpustio. Craigova radoznalost ga obuzima i natera ga da proveri pomenuti kamion samo da bi se još više uznemirio kada unutra nađe loto tiket. Na izlasku Craig vidi grafite na vratima garaže koji nisu bili završeni, ali su očigledno bili uvreda prema Harriganu. Uveče, Craig zove Harriganov telefon da ga zamoli da mu pošalje signal da li zaista ima ikakve veze sa Kennyjevom smrću, a čim spusti slušalicu, zazvoni mu telefon sa Harriganovim brojem i dobije još jednu poruku koja nema smisao. Sledećeg dana, Craig deli šta se dešavalo sa lokalnim sveštenikom, ali sveštenik se slaže sa Craigovim ocem i misli da je neko klonirao broj telefona radi šale. Pokušavajući da natera Craiga da se osjeća manje krivim, sveštenik iznosi detalje Kennyjeve smrti. On je te noći jako pio i kada je pokušao da se iskrade iz kuće okliznuo se i pao, što znači da je to bio nesretan slučaj. Međutim, sveštenik ne zna da su Kennyjeva usta bila puna kreme za cipele. Sveštenik savetuje Craiga da ponovo razmisli o svom obsesivnom odnosu sa svojim telefonom i Craig upravo to čini tako što ode u prodavnicu i nabavi novi ažurirani model. Službenik koji mu sve postavlja objašnjava da su čudne poruke mogle biti zaglavljene u softveru, koji je poznat kao duh u mašini. Svi kontakti se prenose na novi telefon i kada Craig ovog puta pokuša da pozove Harrigana, to ne uspeva, pa pretpostavlja da je konačno gotovo. Čim stigne u svoju kuću, Craig baca stari telefon u smeće, ali ubrzo se pokaje i stavlja ga u kutiju punu malih uspomena koje krije u svom ormanu. Sa Kennyjevom tragedijom i njegovim prijateljstvom sa Harriganom uvek prisutnim u podsvesti, Craig završava srednju školu i biva primljen na univerzitet u Bostonu. Onog dana kada odlazi od kuće, misli da je mogao da vidi majku kako se oprašta od njega pored tate. Univerzitetski život je zapravo sjajan i Craig uživa u okruženju predmeta koje voli, ali ne prođe mnogo vremena pre nego što se tragedija ponovo dogodi. Jedne noći, od svog oca dobija strašne vesti, gospođa Hart je umrla u saobraćajnoj nesreći koju je izazvao pijanac po imenu Dean. Skrhan, Craig odmah odlazi kući da bi prisustvovao sahrani gospođe Hart i pripazi na Deanovo suđenje, koje ima najrazočaravajući kraj. Momak je u prošlosti imao mnogo hapšenja zbog vožnje u pijanom stanju, a nije imao ni dozvolu, ali je ponovo uspeo da izbegne zatvor obećavajući da će umjesto toga otići na rehabilitaciju. Ovaj rezultat razbesni Craiga, koji žuri nazad u svoju spavaću sobu iz detinjstva da uzme telefon i dok pretražuje svoj orman, pronalazi staru cvetnu krunu koju je njegova majka napravila za njega kada je bio dete, a sakrio je nakon što je umrla. Ipak, čak ni ovaj mali suvenir nije dovoljan da ga uteši, a kada pronađe telefon u kutiji, on zove Harriganov broj i ostavlja poruku na govornoj pošti u kojoj traži Deanovu smrt. Poziv je upućen u trenutku slepog besa, a nakon što se Craig smiri i vrati svojoj uobičajenoj rutini, ne može da prestane da se osjeća krivim zbog onoga što je uradio, neprestano guglajući Deanovo ime da bi bio siguran da je i dalje dobro. Nekoliko dana kasnije, Craigov strah postaje stvarnost kada se Deanova smrt pojavi u novinama, iako se uzrok još uvek istražuje. Odlučan da sazna istinu, Craig se vozi sve do centra za rehabilitaciju i pretvara se da je novinar da bi platio medicinskom bratu za neke informacije. Veruje se da je Dean to uradio sam sebi jer je pronađen pod tušem sa pola komadića sapuna u grlu, a šampon je pronađen na obdukciji koja je ukazivala na to da ga je progutao kako bi olakšao prolaz sapuna. Ono što incident čini dodatno uznemirujućim je činjenica da je sapun bio iste marke koju je koristila gospođa Hart, a beleška koju je Dean ostavio bila je citat iz Harriganove omiljene pesme. Čim medicinski brat završi sa davanjem detalja, Craig se vraća svom autu i ima potpuni slom zbog činjenice da je sada ubica. Kada se kasnije vrati u svoju staru kuću, Craig pronalazi još jednu nejasnu poruku od Harrigana i seća se da je nakon njegove smrti konačno zavirio u tajni ormar i otkrio da je sadržaj bio samo sećanja na Harriganovo detinjstvo, posebno na njegovu mrtvu majku. Craig misli da je Harrigan oduvek bio usamljen kao i on i zato pokušava da ostane u kontaktu, pa posećuje Harriganov grob i pita se da li su te poruke bile Harriganov način da kaže Craigu da prestane sebe da krivi. Nakon što je zahvalio Harriganu na svemu i izvinio se mami u suzama, Craig trči u gradski kamenolom, razmišljajući da sam okonča stvari. Srećom, on razmisli dobro i pre nego što uradi nešto glupo, on baci stari telefon u reku, dozvoljavajući Harriganu da se konačno odmori.
Hvala na gledanju, ako želite da vidite još ovakvih videa, pratite Movie ukratko.